Sawas. Nah, petualangan lur. Petualangan. Wih. Sangat pasti lur kalau jalan kaki. Beda lur ini. Hati-hati lo. Dah. Kone. Garap-garapamu kaya dono. Hup. Yo. Yap, marami tayo sa tingin ng shower yo. Derek demen sing. Maaf. Yang kasih kali dan tahlil. Di jembatan kan gambari mang. Rampung. Tak semen pirang sak iki Mas 10. Anggaran ngelep itu setengah tuh. Bengkak iki. Rasane usung pasir, Kak. Iya. Tangga, tawani pasir, Mas. Ngalim. Yo kuwi kan anu nih, sik pasirin. Ayo. Iya, kapan geruduknya kok. Wong loro. Tok gerudukne kowe dhewe kan sip. Yo moko jane kono kok. Yo isane gendong satu anu. Aku ora gendong kok. Ya ora sih. Ora agar lagi. Ojo iki. Aku iya. Saiki aku ya kerja. Kok dilat dicene saiki. Saiki yo. Boyo masih koyo. Dadi iki kan udah karo cukup lho. Sing iki. Karat lho, Din. Iya, Din. Kerangkep kok. Kan. Kan yang mulai kurang. Para pagandang ka usong kong mangikit si kereta urong. Ikit si kereta urong. Tapi lah randang kan yung semene peryo. Gila urong si kereta ka yo apa barang pagandaan to. Tapi lah randang kan mati belawu. Besok gue yo ndang maksudnya iso. Dindang yo lako ko ora ganang ngono. Sudah sahabatan. Sapura. Enggak tamara itu Mas. Ya sore kabar. Entek sapalungan iki gitu. Tidak butuh nih.
Oh, donature kok tambang. Dia lakukan gua kebak udah direk. Nah udah ya. Mau kembang. Warna gobat ramai. Mirang gue. Lah isuk mantep loro lah beri terus terang. Apa? Beri terus terang. Lah isuk tak global enggak ono lah mantep. Tapi bar iki tak mantep ya. Yang kapal hari bisa juga pakai armari ya. Tapi tutup muka. Aku juga ada bingung nggak boleh apa banget asal. Mulai jali, turun tahun dulu. Jali. Ya tuh sasen Ya anak neng, Rame tawanya syutingnya shower yo. Derek gementing. kok utah. Lu ketok sik abet banget. Wah, itu kemana? Yang kasihkan itu yang tahlil mudek. Bluwek. Makin. Kian deh. Boleh pray. Aku gitu. Santri apa Oh. Ini kelas terapi. Ya. bukan lancar. Saya kesel kan. Mana alusan? Cuma kayak itu. Ya. Lalu tak boleh ikut iwak. Ini deh. Enak ya. Orang ini. Kuning. Gua tahu Arep aku lagi. masih senet tahu gua. Tapi tahu makan.
Situasi kalau rambanan rata-rata nandap putih. Rata-rata rambin dulu. Kira mamang di mana nih? Ini aku wani. Balik. Iki piye? Ngono kepene macak. Ijek pasir iki. Iki cinta sak berarti resi. Tinggal lho, kok ketinggalan iki. Iki Aneh ngalir tadi sebudak. Nangki malih rotong ini ya wis ketok. Wis ketok. Heeh. Wis sikile Kang Tumi lek dikrecak wis tenan. Ngalah-ngalah ning 18%. Lagi kok di watu lure wis neter ban. Coba kan ini. Ini 18%. Beda saya kira besi. Apa? Obong. Kapan? Jangan ada bunyi. Sayit ngendi, Pak? Saya tengah sabun. Bedae Genio. Genio kan. Eh? Kenaan apa? Kenaan geni apa kenaan uli? Obong oleh. Panas. Wah. Kok serandul paling kira aku. Serandul. Kok serandul yo? Yo ki koningan. Oh, lah nggawa serandul terus kegesrek. Blitar yo. Blitar kok yo mengar. Ki Yo mau telu. karo anak bojone. Yo. Mengar. Boleh. Weh, Pak Pur. Panen lah. Pak Pur. Kang, Kang. kene kemblo. Diceritane wis rampung. Padha balik kabeh lur. Pulang kampung. Pulang kampung. Ceritane pulang kampung. Ya wis jam 4 barang. Iya, jenang iki, Den. Kira Ben. Agak ramban. Yo. Pakai kayak gubuk di kono. Aku kah biye tegawan ku Den. Tapi naik sing nggawa apa kono ngene. Gopo? Koral. Gopo Sapa iki? aku lek kurang. Apa kayu? Tapi ya sik atas iki. Nggih, sing atas. Lah kareng gendong nek ngatasi. Lur pasire sik. Oh iya pasire sik sak ndayak. Jam piro lek, Pur? Duka jam piro? Jam tengah teruruk. Halo, jangan ngawane ngono. Ki kemah ya apa neh mecok kemah kok wis nggawa. Lah kowe kok elok-elok aku lek gedung kaki kok kurang. Iya lah aku. Engko keri GGP iki. Awas. Nah, petualangan lur. Petualangan. Wih. Sangat atasi lur kalau jalan kaki. Beda lur ini. Hati-hati lo.
Kone. Garap-garapamu kaya dono. Up. Eh? Ora petok kobong. Ah, ini kan dulu, kan dulu. Namanya kira kiomong iki. Nang wong buri Kontek undi nih. enggak krungu menengahi. Ana to Pak Pur. Kiraku. Sandul nutul kenal pot. Saya lederku. Jadi ini kan saya anu. Leder. Jadi pengalaman yo wong kaya murid bareng ki yo. Kita amati. Iya. Perlu teling nih ngono-ngono. Itu bedamu. Kiraku Tak vlog lho iki. Kene. Heeh. Itu blah. Itulah. Ya, itulah. Tarik tadi aku seru lah. aku krungu ke wah sing ngomong Parman to. Itulah kita kan cuma itulah kita. Iya. Dia hari itu si